ana mwini wa muonza mwaka ni wa ngili ile na miongo ile na imwesi onga masaa muonza masama abelika ya umiloni wa suana ni masama iluyu makumanyithia wesala Vilingi ni wa Mauvoo kona siondesia ukamba tuikwetie Mauvoo kuma nduani nginya misieni minene indini wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa muonza wena kwa Erastus Kithuku wa nzomona indi twende na kunena ni akwistila ili 395 isuni namba yotumani mukuve ili 395 na indi ndeni wa mitandao yitu tuivo kila vandu tuambie na Facebook ni Mutongoi TV twelika ndeni wa Twitter ni @Mutongoi TV ke @Erastus Kithuku na ndeni wa mutandao wa YouTube ni Mutongoi TV official na indi website nayo ni mutongoi tv.co.ke na indi yu tuambie Mauvoo baitu Asei kauntini ya Masaku ni makudo masuviesia na kavinda ka ivingie skulu nikenda maisiani na meisio ta utumi wanda wasia kumila na kukua mavukwa eitu okule oni kumakula kwe muandu Emily Kimanzi na ula ni ofisa wasia na kauntini ya Masaku vala oingi wa kule asima aume makuna ilivoti ufisini kwake kavinda kala musei wa mundu muka watolokana kutia asiana aidhingilela mwana aile kwewa ni asei onde mwandikitu wa Mauvoo Daniela Mwongela ni wako tuvingu ya Vilingi wa Mauvoo na ilivoti. Kavindani ka ciana cia skulu cia musingi na secondary ciende na kusioka misieni uthio muone mukuvi witano ni waunya kwa cia kwithiwa memetho na kwea ciana undu vailite witano waunya ni avisa ula ungamite ofisi wa kuthinikia maundu ma ciana sub county ya Masaku. Angwenda asima mamenikana no lasima methe asie kwa ciana cio parents ya mwana wa cia ndumwe mae ciana cio kwanzio ila cia ile nondu makwani maingi langu sila bani shida yonde yuma baya undu mwana waiwe nondu waya mwana ute omuonia kana ena majukumu lona ake ukatwika musiei ndaketha kwetu no wa kuungamia family yake kuno lazima tuvundise ciana cito nondu no cianite manenge majukumu ma responsibility wethe mundu no kumana uyone gwe wakwa ni nengi we ngwika ni kana nake aliana ya nesi kana maisha ni pe kindu waile kwika tikwika lavu ekiwe kilondo kilevinda wengi Emily ni wonya witano kwa aume kweka kwewa nthoni kavindani kalamati wa mweyo wa kwea ciana ni vetisio na kuna livoti ofisini nundu kwana na mweya mwana ailite kwewa ni asi eli indi aume methitwe maivindi cia thinosu na makekala o maithina twenda aume maekane anthoni wewe pandu vini we watiwe ciana wewe kakana mu kibeti cha endie na kiyutetha ciana kiwe yani kama uko report ni kana tumwite tumanendo mukwea ciana nondu esune jukumu yenyu mweli ya kwea then ciana pia nondu wa uvo wa ibeti kuthi kwa ceci na thina yutethio na mume mometia ciana misiini makathi kumanda mawia ma o tofauti ma especially mawia ma nomba kila twenda kwa ciana kana no pe mawia maingi wika tio lazima ume kwa kukatia ciana cia kunini no wambia kindu obuka osiki kindu ukeka kikwima avisau na nene ya yulu wa siku cia kwa ciana ni waelesia kana ona kutwika siku isu ni ciende na kuongeleka vanthi ya Kenya va kauntini ya Masaku siku sinamba ovichwa ofisini wake generally nationwide kwina kraisu andu mekuia kana ciana isiye kwa ndi ambako asia kana sivo kana sivo but kwa desk ni yakwa sija ndinapokea report yoyote ya kana la kidnapping musiesia nisikana ni wisi kana nduya wa musivi unguangua ukaemaisa kwekumba. Daniela Mwongela, Mutongoi TV, kauntini ya Masaku. Tuo kauntini ya Masaku ni kana amwika na enende kuma kisioni cha kisukioni kuya matungulu ni maelesia uthatu wo kumana na uthukumi ula wende wa lelu vala maasya kana andu ala meandikitwe uthukuma vo meuma vaasa ona kwithiwa ala mavakuve matinda vo kukulia wia na maikwata mwanya undu ula meuweta ta ulusani enende yuni matana muti atongoi makisyoki na yumendekethia muyumbe wa matungulu Stephen Mole ovamona atongoi angi maike kukoma na mayumela kumatetea undu maathanie Boni Mutesia ni livota witu kuma isioni sia matungulu na kangundo.
itina wakio cha mwenende kuwika na kuoneka dhambu wa kusovya lelo kuma musini watala kuthi musini wathika yuno vande na kumila ngusanisio ingesi ya kwithiwa kana alame uthukuma vame osanwa na nzaila itekweleka na yu mwenende nukwenda vethiwe no thei wa maundu ala maendewe lelo niu wia uyu wende wa lelo kuma ila manambe ni maitie mande kandu na ituka abatu koko na moi wiki ukathela kila muthenya tuyuka banga iti lakini twabika tuibika kama zamana andu maibu kuchoma hiyo kuiwe na tuilio tuyisono kweli owe andu ala muthu kumakoti andu makoko yuke uni joki utusani je icho kithakiende na tuivelewa owe uthu kumawata enende na mwikala meuko kule wia lelo ni umelazimika kusioka misini yo itina kwanangia masaa maingi vana kule ukwata wia na yume asiando lame uthukuma vume usukuma kwasa ilama iliwe kwithiwa maine wa mwanya wambe kwithiwa lelo ni uwisilite vakuvena misio wiola wivawe na thina kwisila kwande kwani atongo imairu ne maiye malisa ukaututetea kila metele moka utetia kula mwaka twathi kuma ye ne bata kana ne kindu chele thakite andu la meke sioni andu maba makila zitabi ka ko tekita ulungu tewe teketwa o tekeza kwetwa ndi kana ko teketwa la miwathela iwe tekeza kwetwa nundu andu ala maumete bana la meuthukuma bao ne maumete la itona ukuli atongo imairu kwezela ubo uyane wa lelo maumele matutete na thama irutete mairu tapia ona irute bange na next year maikao ka utetia kula thama itona ko tete andu mamuika mako makanewa mawea ona itina wa kunengane mathangu ala mekwendekani kana gukwata wia valelu ni mwenende asekana vaina wikwatio wa kwisa ukwata wia itina wa kwithwa mathangu wa maiyewa ute na maiyewa metele kwa kavinda kasa KRA Ivandi NSSF NHF simbwa wanazio lakini na gumithia lakini weza ya tuyandika chokulia kiyo malu ulututo no tete waduka duka andikwa ndimawe wathuku mama baza mukamba ayasi achathi changuni mathokoni yumwe nende nukutula atongo imakisio kimuti itina wa kwithwa mateu matetea na masemba kulamai ila uteti wathengia na mekwenda kusakua magota mino masakua koma kwa maendi twa masakua mageto yuko mabaya na kama nundu achao ili wana youth tuendelee na uteseka nundu waki uni uya uendelee ba kalibu kwitu indi te unywa andu unywa la makoka uthukuma ku ide binda roka ukule uyaku tipukuza wange 18 na tewa tu titwetela tuketwa kuruke 20 tekule nywe MCA na mumbunge munamuni ku yakwitu atakitio muzako akito yukoma ekoma nundu waki na uzalucha undu wazalukite ba airuje moti witu wakula teiwa tena kiyo kingi nae muno kila kibo aile ukila na isisia ko kwizo ko rusisia uya wa mina uthala ide tetha tekwetiki ekawe na yote so taza kuyete mwikwati agetie kuthiki na athina akoma olwa ndayeka ukoma na thulwa ndajanga mukondo wajanga mukite ibinde zila atamunenga ya muti wakula baya mbona te akoma na te ayitikela tekome nitamukwatie kwa pamwe ngina atoboa na thulwa niti uya wa mwenende ni kwithiwa alame uko kule wa vanne meulungwa na mesani we mesa ukwata miane ndio na kwithiwa lelu wende na usavwa ngiripotia Mutongo ITV kuma Kisukioni Sambu kaundini ya Matungulu nitawa Mboni Mutesia tuma ukamba tutheyo kuya kisuani valambunge ya kaunti ya Mombasa ni amwithe kithitu cha uya Solomon Ngugi wa Inaina itina wake kuolotwani chama cha ODM kusosia mwanya ulona atiwe wi muthei itina wa kikuo cha Mohamed Atmi na ula une MCA molote mbungeni isu na chama cha ODM otondu Angelina Muse ukuelesea ni kana chathi kino cha tongweiwa ni speaker wa mbunge ya kaunti ya Mombasa bwana Karubu Katri na indi ndongo ingi kipathukano nesi athika chathini kiu evo seneta wa kaunti ya Mombasa Mohamed Faki na mwandiki munene wa ODM uvonge wa Mombasa bwana Geoffrey Busaka. Kiama kia ODM kaunti ya Mombasa ni kia musako wa Solomon Ngugi wa Inaina ula wosa mwanya wa mututia Mohamed Hatimi ndini wa bunge ya kaunti ya Mombasa. Ngugi ula wina miaka 41 na ula unathukuma ata mwii wa kinando kilio yumbe ni kia Nyali ni waithwa kithitu mbunge ni ya kaunti ya Mombasa iseso yila ya atwaiswa ni speaker wa mbunge ino Harub Katri kiathini kila seneta wa kaunti ya Mombasa Mohamed Faki evikite. Ainena itina wako wavithio ni watungia muvea ndongo ya kiama kia ODM Raila Odinga na munini wake Ali Hassan Joho kwa kumunenga ivuso ya kuthukuma ekalima kaunti ya Mombasa.
Nataka kwanza nimregeshe shukrani kubwa kwa Mwenyezi Mungu kwa hii siku ya leo kutupa nguvu na wakati huu wa kufika kwenye hii kuapishwa kwangu. Pili, naregesha shukrani kubwa kwa chama cha ODM kikiongozwa na baba Raila Amolo Odinga, naibu wake Ali Hassan Joho kwa kunipa nafasi hii, kwa kuniteua na kuapishwa leo. Pili, naregesha shukrani kwa wabunge wenzangu wa kaunti hii, na ningeomba wanilinde, wanishike mkono, na ningependa kusoma kwao. Mimi niko tayari kusoma kwao, wanionyeshe njia. Tatu, naregesha shukrani kubwa kwa familia yangu kujumuika na mimi, marafiki, majirani. Sina mengi, Mwenyezi Mungu atusaidie. Ndongo ya aingi mbunge ni akaunti ya Mombasa Junior Wambua na ula ni MCA wa Chani ni wawetakana tawina mwikio kana Gugi no kuvikia kwa ili udhukumi wake kwi ekalima akaunti ya Mombasa. Kikumbuka Ngugi ni mtu ambaye ametumikia chama kwa siku nyingi na mtu ambaye amekuwa mtiifu sana. Yangu ni nimkaribishe hapa ili aweze kuhudumia watu wa Mombasa ambao wakati wote ambao alikuwa akikimbizana na wanasiasa na kuona vile mambo yanaendelea, kulikuwa hili ambayo ilikuwa katika moyo wake. Alikuwa anasema kama ningeteuliwa ningekuwa kama mtu fulani. Sasa nafasi hiyo Mungu amempatia. Sasa ni wakati wake wa kutekeleza. Na mimi kama kiranja walio wengi nitasaidia sana yeye hapa katika mbunge ili aweze kujua ni mambo gani ambayo yanafanyika katika mbunge ili aweze kukacha baraka bila kuchelewa. Nake spika wa mbunge ino Harub Katri ni wawetakana tamamu avithia Gugi kwa kuatia kusakuwa kwake kutangaswa gazeti ni ya serikali kuvitia movea wa usakuani na mivaka IEBC. Aiweta bunge ino tayati ya miao ya IEBC. Leo tulikuwa na hafla ya kumkaribisha mheshimiwa nominated member wa ODM ambaye anaitwa Mheshimiwa Solomon Ngugi. Alikuwa nominated through gazettement ambao tulipata kutoka kwa IEBC, na sisi tukafanya utaratibu wetu ambao vile kama assembly inavyotakaniwa kufanya. Leo tulimuita na tukamwapisha, na kama vile mumeona viongozi wote walikuwa hapo, hata mheshimiwa Senator Faki alikuwa, na mheshimiwa Ngugi ameapishwa. Gugi osa mwanya usu itina wa Mohamed Hatimi kutua nithayo mwaini wa 11 mwakani muthelu. Ngilivotia Vilingi wa Mauvoo kumba kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Muse. Livotesu yake mwetu wa Muse niyo kututua uthio moni wambe deni wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa Samuonza tukadhivasa nondo ningosiokethia na Mauvoo beange mevo Mauvoo makumangale kosia kwa kitui kanyonyo gweleseni chao kikitiki ngale kwa isu na indi tuisaida tuisisa Mauvoo mamadhao na livoti tu ye mwanye yulu wa wasi wa mafisa kou tukadhivasa. Wimi wa ng'ombe cia yeia thini wa kilungu wasia wa mwimi ingine ona kusiyo mukeka wakina mukeka usio ukomea tomena ewa ukomea hata mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na toilet transplant sasa nata transplanting by sauteka provided with the amindoni vena upau right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwe wenda wabaluka pyo Unaona kwitha imonda flat muno ugethi ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro isu tona kuongamia kiugo nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolele kitungu kibandao ana manya kuna ambia kwa kitungu ko wewe mazindula siembesa ni mazindula siembesa wasia wa mwimi. Musese witu mwendwa mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iko
kwa Mauvoo mbenge tuvikie kwisila nambani ya simu noti 114 kenda ile 18 kana ututumie email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya Mukamba, tukwatanie twaile vyasala situ. Mukamba aisie ngundi yambe niyo kau indi nisia wetina ne kabila niambia wengi Mukamba ni wisi sia kusangongoi inyusa muluo yu vaikunyo muluo nondo Vilingi ni wabukwa Mukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya Mukamba ni Twafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia nanima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kila ndwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siake suwani nginyamo sieni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wathela itisina wa Vilingi kuvuvwa yu we makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio livina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya Mukamba Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba ni Twafika ni na udhocha ingi mwendo museisya nende na kumanyithia eni ndi kisioni cha Kanyonyo kuya Kitui ruro ni kauntini ya Kitui na ala mekanata maskwota ni maende kuika ila serikali ya Kitui na ila ya kati imamandhi mawikalo kwa kwithiwa methi to unyamaoni muneni wa mikalile kwa ivinda iyasa vate utethio meukwata kuma serikali ni eni ndi akwi muthenyani wa iso ni manavithukiwe ni nguthu ya andu na ala meumavena muunda kana miunda yo na kumavua yu ni weta tamena vuya kumana na ivithukia isu mwandiki witu wa Mauvoo Onesmus Chalo na ngewa isu ya kiyo cha enendi Makanyonyo enende amenena kisese kicha Mutongo ni mawetie kana tamavikie kisioni kiki saviwa na vaina muvango wa kutwilwa itheka inembikia umundi mayama na kila kiendeye na vala methito mayaka nyumba si chombo anainge sievevwa yue kalia meiweta isila manenge ta methito mayekala tasiambia kunengwa andu ange na alama mapata kulika miundani yo kwanza ya kumateleme na ivanga kamba nita wa mutio mudhui Kanyonyo ta Vilingi extrata katika andwano meba Kanyonyo nasia ni tuo Kanyonyo tuokie twakwata tina muse wetu akitema ambia tumbane tumia soko ba ekamana tatu na nituokie twekalandi tumasya kila yani mukaji wa Kanyonyo silingi miongo lili kenda twita andu masabea moge matumisie soko katika andwala meba Kanyonyo ninokie nyemwene taninye musiliwo ninokie ngio mundu ikaloba twetelete mabulodi maitu ila makoneka withe twekata no tukwimia ciana o una twilie tukwize wana ndo mambitu me tubibizia me tombwangia numba yukida be netina anu mukaje wa Kanyonyo de stand de kivila kikamba na kivila nikyo tukwenda manai yo kitu kiba na be netina twiba na twi serikali niliba na twimako be kwina za kwina jao twishulikana na itu nitukwenda manai uwo witu wiba kwi muthenyani weyo ni mavithukiwa na mavua ni nguthu ya andu alama menda mebetanga isione isu kindu kila kitumiswe meikomanda utukwa kwa mukia umuthi ni waiyambo netio balangwaka na nanaka ninekalile nyumba isu vandu vakalivo miaka 5 na mbitu yoka yambia kuni kwoo na manombo wangia nyumba nyeju vani ni tuikalana mathina nundu tuikala ithie o twiyumianisie na mathina tuona mathina maingi na tukisa kwithia ni tuvilia indi ju
nitukuona tamavikie cha mwiso nundu ni gukia andu angi moko tilangwa itheka na ithi wethi atu ifalio ona musili witu ndevo kwoga andu angi tutamesi lakini jujinya na kulia niona mundu ekwitwa Nzilo niwe ungamia andu batu na ndekwenda onena na itu munda wakwa jubala na imire bala na thamiwe mbene nunokie kiti chakwa nibandite po cha Kilumula kinoka bana bunzwa june thia bubu saiti ya uluni kwa mundu pati wakasio kanini na juju ni wo tukulia ithi no tu yandu tuikulia silikali tuiya silikali tuimakulia ithi no tu yandu ekali ameweta tamakunia livoti kiseseni cha polisi cha Kanyonyo mamina na kuvithukiwa ondola nake munini wa OCS wa Kanyonyo Mwandulea ukwasekana vailivoti na vika ofisini wake. Because I'm not aware, no such kind of a report. So I'm wondering, even when unaniambia story kama hiyo, me I've been here in the station this morning. I don't have such kind of a report since yesterday. So na kama wanaelekea njia kuelekea Meru, mimi kuna ukipita tu kidogo mahali sign post ya station iko Kamuto, hapo kwangu inaishia hapo, inaanza Kangoja ambayo ni Machakos County. Because I don't have such kind of a report for station yangu. Even now I'm in the office, hakuna kitu kama hiyo. Zikae sito sia kumanda mbungu akilio mbunge kicha Kitui wa Mwale Kamboni siena asia matunda nonda na kwata simo sito ngiripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui neta Onesmus Chalo ne wa mwaitu mwe akulia ithi no twi andu na indi asuni andu na ndongoi muno si akaunti ya Kitui na muyumbe mheshimiwa Boni Mwaleka mvikio kisa kosisia ni wathini kiakeu ni wamanyani chau kiende ngaliko sia Kanyonyo na kwikithia kana enendi asu nimekalata enendi angi na nimethiwa mateo nyama nondu kuvuthukiwa na kuvua ni kindu ki uvathukona na miao na niwe mayelesya kana nimokia wikala misini yo mena vuya nondu nimokia mai vithukiwa twikwatikana ni makwithwa maikwata aki nondu onamo ni andu twitiana nesu ni kana akamba nimesikie kwa kutia uvano kila vandu mauma maondoni mawasi wa mavisa evindani ii ni matiete uvano kuya Mombasa na mwandikitu wa Kisuani Angelina Mose nuthaie iyatu na athokea ikundi yinguma ya Akamba Handicraft Limited ikundi ya Akamba na ila meyumitie na kukwatia utandithia wa wasi wa mavisa kauntini ya Mombasa na Ukambani na nindini walivoti yimwanya na ila uminete isietwa Akamba na wanake wo na ki ni kilungu chambe change wa ino yilato. Mbai ya mukamba ni isikie muno kwa kithio kiayo kilumu ona kutwika andu aingi maende na kweleluka na kulika mituoni ya usungu kati wa mituo na sithio ila siende na usuviwa ni wivo wasi wa mavisa ula unyaikite isioni mbingi ile mbetani ye sivo isio sia Kisuani indi we musiaisia niwe si umo wa wasi wa mavisa tukwatianie nake Julius Mwatu ula niwe mwene kivila wangwatanio ya asima mavisa nikana kusungia ikulio yu wea wa kwa samavisa wambiye tene miaka ya 50 na kinu asi mwito la mokie ku tene ni mama ambisia weo moka yambe masia ba town pa mwembe tiare na malungwa ba moka ba kate akwela Buxton abupia moka malungwa na moka kuchuda na limia kesi atene undu tasisa certificate tu yambe ya registration to register 1963 elapo kia tumeana alama ina woni wambisya chama ki methiwe metha na woni pamwe na metha matrona kwamba kwetela metha matrona kwamba kumbana ni kana metha na woni usu na tondu monie mayambe yaba peo na historia ona kutwika wasi wa mavisa withitwe vokwe vinda yasa
utalo wa ACA withietwo wende na uthea kumana na unyivu wa athoi ma mavisa a makwasa. Kou membership yaba members ala makamba ningilile mana muonza miongo na tano. Na kila member eba nuandika murithi wake ukethia etho atebo murithi wake no zelelo membership uso akaendesi. Yeah. Kwa yuti na thukumia nini? Kwa yutu diele na thukumi 12 kintene maya ingi na babidi tiolete nundu wawo kwitha wende no the Kisioni kino nungi nivo vena miti ila itumika kwa samavisa ano na watato sisi vena miti ta mialuvaini miembe na miti ingi kivathukanio ila itumika kwa samavisa ano ma miti ala ngithiwa ngikonya nthini wa kilungu kino. Itingi yunu masasemu sia Malindi kuma Malindi ngatema ngathinga na bundi ngatemewa ngaete va ngokothosia in pieces ndite sasho the jumla ndesa kimwe kiki nene kenda ngilio 15 obo okwelewana na chona customer no wese no kendo cha kokumbagainia tikendo fixed itinena atika kwatiania na mo makauwa makomba makasioko ingi. Miti ini ya sawa mavisa kivathukanio mevo mavisa manyamu meko ivela masanduku kati wa sindu ingi mbingi ila siasia wava Akamba Handcraft Industry Limited Mwasa Musiemi ni umwe wa ACA. Muno nye ni tha didili na mask kana ciongo cia namu na waisia kino kingi zeubetie na ngane gikaseubewa kika kwa finishing gethi akita dali kuthosio Maziki bathukona kiki inambo bika kwa langi lakini kiki thelu kiki tayari kuthosya nao ti muto wa giraffe na babe muto wa ilaita wa zebra zai kondwa u isuni nisio ni ndile ana sio muno na woni we landukuma no kiba mwaka wa 1995 nne bundisi mabisa na mbie kumba mna meta wanzu na mbie kumba siongo sia yo iki ni chongo akana mo maisi mayetilwa etina nthini wa wasi wa mavisa a uni umwe ayelesia wia wake wa kuthesia mavisa a kana ila yetawa ni musungu finishing wakwa ni kundekolate mavisa kusola yani na after na zola nimbaka mauta na ngingarisha musiaise tukwatiane kilunguni kyake lingwelese kwa liku vala mavisa a matwawa na ingi tukunikile kwa uliku mathina ala methi itome kumbilite na kuanzia wasi wa mavisa nitawa Angelina Muse. na indi musiaisya muhendwa otundu Angelina wa kwathanikana nukwatiania nake mwendoni wa saa 1:30 cia wiyo na saa 3:30 cia utuku nthini wa kilungu cha keli cha Akamba na wanake wo tutiane na isu na twelika nthini wa iwanza situ vala timu wa Kenya wa imwana ila sina ukuu wa itheo wa miaka 23 kana Emerging Stars ni maumie vandi ya Kenya kiokoni cha umundi na kuthi musieni wa Bahir Dar ni nthi ya Ethiopia kuthauka mathau ma muvila wa mawe mbetani ya umiloni wa suana katika na Sekafa mathau ala makambi ya wachumwa ukite wa matuku 18.
na indi masaa mambetekelea kuvika vaunthini wa Vilingi wa Mauvoo umuthi wa katatu wa matuku 14 mwendoni wa saa 7 na siani saa 7 na datika 31 na niendo soma mautumani elime oka utumani wa Facebook eta wa Palma Josh Muimi Asia good story from Onesmus Chalo na indi nila livoti ulu wa enendi makuya kanyonyo na tuiko katika nani motetheka na indi ungenake Asia hai Mutongo TV Nairobi saika mwilauda and clear ni cheva kinene kuona enendi asuma kangundo mainya maua na kuvatwa uya masa kuye atongoi na maimatetea atongoi ta asu mayu qualify kunyuva ona vanini usuni Sylvia Mwikali enene ila livoti ya Boni Mutesia kuma kwa ya matungulu yoluwa alame otetekana ando mekuwa kuma nkundu kungi mayetu kuthukuma kutema lelu kisioni kiu cha kisukioni ni matungulu kaunti nino ya Masako na inde tukwatikana Mauvoo asu onde twavikiana kwitha tuimaete enende asu ni meutetheka ni twera stars kithuku anzomo siongama mwendoni wa saa 1:30 na saa 3:30 cia utuku kwatiania na Faith Mackenzie wa Mutunga ndeni wa Vilingi ungi wa Mauvoo kunengerelia na angi maingi otondo tukwitha tukumbanise nyumba yitu ya Mauvoo va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba kwa oyu ni utia moko ne make DJ Biado wa kwitwa musi ndeni wa kilungu kimwanya ni chavya ngwatelo kuma oyu nginya mwendoni wa saa 11 musonge wathi ikinya ya Mbenga kwa oyu ni kuendea lunch ya kwa ila Tiwanesa.